Philipite kyanga pol lai khak bungli thu hil na huai ziak in ka unaw I le ngai ka kip pa na le kal lalu khu te o topa a kipa kin ding un ka I te o topa a lung sim ki bang pu ding in yo dia ka thu hil a sin tik khe ka thu hil hi a hi no leng ka hon ngien a hi ha kol puak pi muan huai te tan chin hoi a kana sepi hoi hiai nu mei te Clement le ana kana sepi dang te him ate amdang te hin na bu amin tuang te leng na pan pi un topa a kipa ge un kachi non ding hi kipa kun namigi na u mi teng kyanga ki thei hen topa anai hi bangma lowa amang bang ke un hima le thil bang ki ma thum na le ngen na kipa thu gen na to na nget te u pathian kyanga thei sak in om hen huchi in pathian muan na lung sim him a thei zo wa lo chris lo in chris Jesua na lung tang le na ngai to na te u hon kep sak nge ding hi ato pen in unaw te o thil dik pe uma thil phat huai pe uma thil kilom pe uma thil siang tho pe uma thil hoi pe uma thil min hoi pe uma hoi na him a om na ma phana ding a om a huai thil te ngai to un ke apan na zil khiak te tan te zak te le na mu te u huai thil te hi un huchi in muan na pathian na kyang wa a om ding hi Philippi te tung a Paul kipa na himale nak pi takin topa a ka kipa hi huchi in tua ki na hon olmo na u athak non ziak in na hon lim sakma ma wa himale hun kizin ngai ke wa a hi nani ke wa hi tak sabja ka hiai thu gen ka hi ke bang chi bang in om ma le leng huai a lung kim a om dan ka thei heta hi zon dan ka siam a hau dan leng ka siam mun chi le thil teng a gilwa le gilkiala om thei na le niang le tasam a om thei na thugu ka thei heta hi a hon hi hat pa khrisa thil teng ka hi thei hi huchi a kamang ban na a na hon pan pi zia kun na hi hoi ma o hi no ma le no Philippi te nge in leng tan chin hoi om tung a kipat Macedonia gam a kipan a ka pai nung no chi lo sap tuam dang kwa ma in piak le mu lam a hon pe ke u chi na thei u hi Thessaloniki a katak sap ong na hon huk sakta u hi thilpia ka hon thilpia ka zon zia a hi ke a no a dinga ga phung zong ka hi zo hi a him in thil bang kim na kanei a ka haw a hi dim in ka om a no mau apan bang hiam gem nam tui ki thoi na hoi pathian ki pak sak Epaphroditus a kipan in kamu hi hoi chiang in kapathian in Chris Jesu thupi na a hau na bang in natak sapting teng u ahon pengi nge ding hi tu in pathian le ipa u kyanga tang ton in thupi na om hen amen chibai buk na nanung Chris Jesu a mi siang tho teng chibai hon buk sakun ka kyanga no om ten leng chibai hon buk ku hi mi siang tho teng in chibai a hon buk hi kaiser in kwan pi te a hi de utwam a hi topa Jesu Chris he pi na in hon om pi hen amen